la wildlife sanctuary long ke la ke Supreme Court order do Supreme Court order do je la ke niligali phisi chini hai je wildlife sanctuary long jong se mane hem ki kim sai chuti ki pulong te la ke DFO tum eviction nai forest department eviction se lo pulong te lang tum si DFO tum si forest department tum si bore awar sai dalang tum dam na sakul bapi da tapo central government budget aprang pen non isa ke break lasi oda song ke doan ke thekere ke doan na tuma phan karmi bachang lia song pen chenglok bele ka song la pen nang tu media tu man hang lo la pen ke karmi angong ke thekere tu man hang lo halang tu malama pen RDPC ile tu MP Omor Singh Tiswa ke hai bang central abacara utha PPC itu alle longi ma ye itu kacu tikira tu PPC award sai longi ma lahaya utha angkon pen itu dalam benana lama lang MP ke hai than la sile tu minglong asu tong ke longi bang ke ile tu mon hokpon lor tangka johang long padima be sida 125 successful amendment dolo pulong tele tum han ke article 280 pen hokpon lor pen rong ro profession thurjia phan traditional village development council itum senge lo koda si direct tangka nang le gadang nang le lo pulong tele tum towar pen cheng lo nane char sem ke dam towar nane ke rong ke hem ke dam towar nane ke thiri dam towar nane ke lukhimona mondir ke dam towar pen cheng lo hala dak ilitum jong se sel head gaba tum phan sarpi mara tum phan bangke bang koi tum phan pine arumpi kapangreng la pen wo kapangreng hanwe kapangreng babuka kapangreng lai tame am thang jong jung aking ka charjap je phan awar sai tame hoda pen angka chu hang pen la haya sang ting klem kono tapini nut bhainia tumke ye 125th schedule amendment nang ni la 125 schedule amendment long ke alle ki long ji ke rong aso la ke mane atuliram rong hang mane Omor Singh Tiso mane Dor Singh rong hang bita Singh leng le long ji kim gar ba ke rong ji ki la ke rong aso ra long si tangka ta le ji rong alo sor si pipia sang deng claim mi mahla tum si ki thik pen si hala tak sang deng ta la tum claim pon ji la si hola so ke tum ningarong nang ji di article 280 pen itu tangka cho hang la so to wara bang ile tu manang nang 2 kilo la pen tu hang long po la pen ke ile tu la so jong si implemented long te ko implement back po itu na implement nang ji pu la si la so 2011 UPDS to malamdon ka chito la pen 2021 central government state government na lamdon ka chito song trop ile ke ora song tu hala taka tatumda puloje article 280 pen itu ban angka ke thap rasa puru along itu mana ka johang awar sai nang nangji la nirtum rong ru paching thura phan asila so article 280 pen tangga poisa johang dun awar sai long so sir la advantage asam long itu karbeng long bukti amli duty la pen ko ala ke ilitum ching wai nang lang da yong silitum industry do lo pulong te dakte worenga war sai tum karbeng autonomous consultancy ko am dake mane kichi adim si tum fill up nangji mane retirement adim si fill up ni akimia post sanction ke tum kompi la loklong ke tum theke re tum nang bat pi so jaga tum dake post graduate tum da to graduate ke koiru son lo lahai tum banjong si litum BA pass ta to pik bachelor of engineer pass ta do lo kasi lahai yong si ile tum lahai assign deng yong si pichun jongji pichun nangji plong de worenga war sai ki thumi tum phan kipi ka pigir la so assign deng pichun ji plong de tum da industry do lo plong de bachar karbiang long na tum chini na ko chukita honi lok 14000 amni to hani likar jama to mas consultant ke cheng sige suri popo la so phi ko suri free la so phi suri ke thom ben suri hinini last ke suri sisini ni ki ka pigir record non ta consul computer long si dola la si bang suri 14,000 plus amni atum khong ka chong da hem ka chingwa ye phan tang ka poise ka dore jo lockdown ho aso ke rab na record ateng idum karbiang long
West Karbi Anglong Pangun Pepten Suri Krepli Abad do Abang Fuang Kritum ke Hong Se Chongdat hala deka Chongdat nalo Chongdat du Bangalore Maharashtra Gujarat lapen West Bengal pada Chongdat pula industri long Chongdat du mane ke shopping mall long Chongdat du mane ke hala ane industri long la son Gatman do dun po lapen ang parda mele tum yong se dag yong se lahai industri nang bilo pulong tel punta dak ta boring ngawasai say for example on solar da project nangi bipen huda kara tum ki ake joy pen that solar light che thodunu plus in that atum ke third gate fourth gate atum ke bang suri si so se abang fuang phi atum de dak boring abang sai long num ko kel dak chong dat dum long la so ke reng ji abar sai long la se industry dolo pulong te ile tum that adim ta nang develop ko nang ching thul po la perang parda me boring abar sai ta dak ile tum plan si long Last question, bilang solo election of time namin kung na la election de kala na kela wildlife sanctuary long kela ke Supreme Court order do je la ke niligally nilia phisi chini hai je wildlife sanctuary long long se mane hem ki kim sai chuti ki pulong de la ke DFO tum eviction nagi forest department eviction se lo pulong de lang tum si DFO tum si forest department tum si bore awar sai dalang tum dam na sakul bakti de